Ta. Betul. Haya anda ven yori tingabong ayo se nakakira na taro ya busia te sa te me taraba te ina no te menna ya kakira te taro. Berapa te sibiga orang yang kampo intero tariu to wai ti seti te men tau yin tingabong ai sibiga kata wai pa eka meuri ko taraba tinga no te bento ai ka te roi nam ai ate yo ka tanti ba nana tataro tuya ate yo ko basa ko sinaro nana innovation te ka turika antokina sana kurara ada pura batu sabu sinanura inga tau roi na konera tataro ni kau kuk naran tetama atinas atatamni roi amen jatuh atamara tinga pungai asbu sinanura ngai datanci temane pene Maungatabu ne poi ko tamara papuning ko ya kuri neira pasina pe ko ibukia arapu namata yang jes ceriai ate ko kora patamara sikau ko atamara pa dibuat kon di mauruan karawan ni muyo kora ai ti mato pe maya ko yon tangida yora ni kakairira amannanganira kora pasina ko na ni kai trai ka nganga sika suaroi ko tamara mo ante maka sika mua asima to ni makine ko payangen kita ni purangaira ati matoa am kakawakin na wotam yaran tetap manidar nako ngaira am sati sika suaroi ko tamara ayo panan nartataro ni kubusina ko tamara mo ante maka tinga po ngai pa ko nakoroi doa ar spika ko nakatabui ar maroro ngai lam tanci ay kasi natapiki inaron naratay bowi naran nasim ay rawe Yesu Kristo asapos panara ntar mauria jatua tetama asapan ni kangai tamarari karawa inatapwa kiaram inaroko wiam inatawag yang teka yon tiapa na yaron tawa na ikarawa ang aniran tipungay kararari sa tawiyay ako para yarapure na yaron ang kaisika para yarapure akanapure na koira atay kairira na kontagaliyaki na kameura ng tibuaga ka amen korapa ete uwea Maranatha, Hallelujah. Narantama, Atinas, Atatamni, Eroiri. Amen. Amen. Rapai rimina di kiraha. Tay poranakin tayo ni Pepa. Mayroon ako min president sa rin. Kita Minister of Finance and Economic Development. Yon na maroro bukin takataw mo ni. O tanga upi minabawa Pepa ng papi kaya raw upi minabawa. Mayroon tayo na speaker. Kiribos yon ang ribos todo na senera yon na account Kiribos Open Council. Bukin tiririga atok tinimatawa na ditamba o tanga tipi maonu. Nakon tinibi matawa na ditamba o tanga upi matawa na. Pepa ng papi matawana kaya raw upi minabawa. Ang ribos todo na senera yon na account the council ang tapuan bukin tiririga atok tinabi matawana di tempat uat tibi maonu nakonu tinabi matawana di tempat uat tanga uat matawana Pepa nampana api mawawa kaira upi mawa ana ribos toda la senera yon na accounts the council anteraina bukin tiririga atok tinabi matawana di tempat uat tanga tibi maonu nakon tinabi matawana di tempat uat tanga uat matawana Pepa nampa api matenua kaya raw upi mawa
ana ribos toda la senera yona na council Peru pugin terigi atok terima tawaran di tempat wo tanga te pi merwa pe panamba pi meawo kaira wo pi meawo ana ribos toda la senera yona na tamana alan council pugin terigi atok terima tawaran di tempat wo tanga te pi merwa pe panamba pi meawo kaira wo pi meawo ana ribos toda la senera yona na council narre pepa ibukin terigi atuk terima tawaran di tempat wo tanga te pi merwa no kon terima tawaran di tempat wo tanga wo pi matawana pepa nam papi maro kaira wo pi meawo ana ribos toda la senera yona na putari alan council bukin terigi atuk terima tawaran di tempat wo tanga te pi merwa no kon terima tawaran di tempat wo tanga wo pi matawana Yesua kaira wo toda senera yona na nukunau bukin terigi atuk di tempat wo tanga te merwa no kon terima tawaran di tempat wo tanga wo matawana te panam papi mewanua kaira wo pi mewa ana ribos toda senera yona na tapueran council bukin terigi atuk terima tawaran wo tanga merwa no kon terima tawaran di tempat wo tanga wo matawana pe panam papi merwa kaira wo pi mewa ana ribos toda senera yona na kuliah alan council bukin terigi atuk terima tawaran di tempat wo tanga wo pi no kon terima tawaran di tempat wo tanga wo pi mewa pe panam mepi kaira wo pi mewa sisrak kaya Korawati kiraka himaya sina kono konti harapai rimina sisrak me kaya narana ni osyo antio tapepa ya kanana te binisa yo tapewan kana koi panao ndinga po ngayo himaya na wakyo na koi mara resistencia horini araka umen benita tante ini kabenya kya roni ndinga po ngayo kelidan da kaitara kaina haratai pore me moayo ini kabeni na kari siran panan kiribes on the live streaming panau ni kabaurin kami te ngapo ngayo kana pere ni meauri yari mon kota te panan ka kaitau karapain kami tante ini kabeni ka kamdene na miri nerine are ngaya ya kata te menna na taboni pei mayana ana satia me ngori te pikirai na ko bubutei yo ana na kain taka e mantim mitong yo anta kain taka e mantim mitong te ngapo ngayo ya bota panau me rausati ya karinia ki me kain mayana ni kapeni karapain kami bawa ya sana na us metami ko pa ane ya sana ga beki na pitai me ya sibo busina ko mi rausati kam karinia basta kaini popo kini kawakina on katin metom mitong ina raus monte mitong ayo ana mane per Maungatabu abera kiribes bayangan pura yata kana perente gerain kan wante arapo winte ngapong ayo aya kate geraya kaina bera kiribes me tapona na ko tapona tigiris mes de wakan nen panawai kai sakari na agira na konara ara sirak me kaya no pana tenua mante me tema to minte me awa na ko sana ko web amrapa asana kon ramon sirak ni yanti ota beba harina da kaki me ron desati gerine me tarawa te inainano honorable pirma ka takane ne ena ko am sirak Korapa matam deputy speaker ai mai na wake ponte te pana mon ka meuri te mero te ngapo ngayu e prona pana ya kaino mo me taro te nena no mo mero madam deputy speaker his excellency the president women president ai ne cabinet singaben tritan de gaita pun ngaira tante ni cabinet awai ki ari ke ngoraya ameta kuya non te occidente mero te mon ngapo ngayu Bana de mewa de merung, ya kami uri kami beri de meuri. Meuri. Aram te beri speaker.
Ya kure ni wani ngapung ngayon tapi kau kos. Kau siraki nampana tiribi matinu ayo antu ora peba. Ya kangai te kana. Ya kona te minita. Nora dia ina. Ina kaki. Pero ni ko ibuki ya ora ki. Ake ame kai te ina ina. Ake asa ni bokaya. Diki. Le bakana kontai. O ake aswai roi merurung. Ma ko sinang ko agi. Pana kamerurungiya. Ai yaus. Kroba Madam Deputy Speaker. Rawat sate ayore na kaya ka ki mayroon te minita nakarinya kin te potagi ibukin tararwan te meauri ako to kyara ena ko te minita. Kuraba Madam Deputy Speaker. Kay pun na umuantay ni Maruro. Umuantay na banda kata nam kain kata kaya nang inimito. Kuton na ini yon. Ano pa ni kukuri kain maya na. Napun na ngani ko. Dati akan kami ulit di ngapong ngayo. Yari kita kimakain na bawa tapi tuwa mayak. May tapu na ko taway. Dita kimaunumanin. Tapi tu eme yang itu ni kai. Nani ko ayah kami uli te. Madam Deputy Speaker, ayah kata kira yang aku tahu nak kom. Ya apa pangan ni kerana apa te kami uli ane nak kon presiden tak woman. Minta ni kapan te tidak nak kaitan orang yang ni kapan. Napa ni mauli? Mauri. Ayo kaya kan na sila kete. Sati ya karinek di mana may tarawat ini no. Era pana te pega te sati eri ne te menda mai taro te ina no o io ka kana te tai io a bun sisina a ke boia manasia a ke asbo bungiaki ai ka bo agin te bo no kira me ngaya ora te spiga Rawat minita bukan nam serak te mantai sate. Kuraba Madam Deputy Speaker. Kuraba te minita. Nam kaya karang ini karaunan tinggi nak kaya sina kaya pun seperari sepasari bung na bubusia tu minta na aku nanti nora dia yang takkan ni ngari tekangan yang antara tu ini pun tebau ni mamanang awangi awara kaya orang kawar tu nora kan kontai dia ambil to yon kan tekan ni ngari to kaya pun dia pewa mengai kalau nak busia tu minta kerana aku nak nora dia ina, nora dia terayu, pan tapi tadi kan aru, pun kain anu tu nora kita yang aku, ya dia mana mengai nanti ambulans, tapi hari ni kita buat kaya, atau yang ni, orang lagi pak, age tapi orang mana nuki, age tenani pasin nuki, asen tu busia, hari sini busia tu minta, tiundun, hari dia kain taruh tu ina dikinte nagi orang, kalau orang pengen asen dia buat kaya. Masa busi terarun nangki aku nanti kakaya ki angana panas si mga buoka ki ni koka ki nakon mo yang aya o naro nete yo se te silaki to nete mo iroya naki anaki kerang koka ki te bakana kontai kono pa meta speak Temeneta. Ada bukan te silaki te sabai o ko wasangi nora nanun ne te kinda te sati ibu ni meroro ma autan mahurin te akin kakan de sila kayo to wana te bayare men nara meroro as kangai bayara bakam na konan discharge meta kangai min te tai kangan eres meroro ke ton baka na kontay yara kangai skataya sinora no na te akin na sati sinakatay nga kayangan do pagi na meta bay ngai as karaya anes pun makuria mo ba kanga epun na kiroiri ako nang discharge na meta atau min te wana ta karangai na kita min te pui mau era ngas pun bairi apa na pun dia isu ang naro kondin atani ngati ngapong tawasan ni kay ngapong breakfast busin the breakfast American oil
ako na kanyan ni kakayangan ukiya ma ngayon dito na tuwan na sinataraya step na mga kakayan ko na sa babae parang ngay yari beso ron norak na bili o na pa mga ron norak kasi si bugin takabungan yon ko na panuki kaya kasi sa kakayan ni kuwan ma aron may sinara ba ni mamana aron may sinara o norak ay kasanuki mas lang nora at bigyan sa diya kalinyag may tarawat din na inan. Akay po na nakakagin na nora, nung ba ka discharge, baka na kontay. Yari tao ramon, manakamuas na karaya. Sila po nakakuha pa sinatawi araw-araw. Ni karo ko dito yari apon asaroy na marak, apon merulong noy. Ako na kan din po nakakaya kaya ngayon. Apon to kan diba. Yay na ba kailangan na sinakataya na ba ni kakaya aron de katauroon de ni ba ni mama nga tapuwa. Akana ko na ni bubuk nakagin kain na no ay kay detay area tang ina kina pahin detay awa ko. Anan kanya ana na makuri ako po tang ina makuri. Ibugin to banda ka nga ayo. Na the morning by mo ang asbo ng kasway era minute sa bahay. Sila po nagkakowa. Kaya po nagkakowa sinang discharge to meta. Dewa tu bumi awo, dewa tu wana. Yari yamun san meron na tani maguri ba. Sinakatayan mga tutuko ari ken nayo. Ana pun tani ngati ngabong ito ameta. Ari pun boost breakfast yai bepan na nakay ngabong. Esaro ni Ameriki pun meron ay ay. Ako na kanin. Tan ibobog man ko rek kita. Diba ni mama na kanata urain titayan. Masinore tabigete sa team may taraw tinin no ang guys nakakatayin kakayan ang anto bagina. Kurabat sa bad. Kurabat minita po kandam siragite. Takabuan tayo. Kurabat meron di speaker. Teminita ay pun panaya kan taraw tinin no. Tawa iri makain peso bariya. Apo na pandi tirayo. Kakay tao naron nam nonori naron pusmayen te takainan wayo sabay ba puni kanga ngaron sa tayo pa raw tara tabi to norak ilagin nasi takayan kini kuante tirari te paon ko kiki sarabara pa ngaro na ba naki na discharge tingabong origi kanasa narak asani meri wa kira me ngai te sasu mo nane te meri da karinek sa kanina tam taratar ko pahili no konti titiran sa nukoy na koy sa pusiya kain taraw tay na ino anake na rota kinde tirayo pa kaya sa kiya mo na iyo pa sa mga nori na kontay na on kakayarin katamaruan kanaro na pahiya sa katamara ko na ni bubogi te tawtera na koy ngayari ayo karabara te speaker kay tawo te apon ko kinamarano kaya sinora na bare kun redi kay ngapong may na koki atau kana yete kanga gara tabe sa kaini kare ke pei kaya non te diran pare pun kakawak raputat no mata korba de meram de speaker korang ngai tauri kite te minita tam kaya erang karaunan Kurabat te sate kaya kana mero. Te minita ko din ya. Rapat de sadi karinek mi taro tin ina no ako. Rapat naron de noran na yo. Noran de kanga tubante kanga ngai ita ko bayo. Pun tupai na bari na bandaraki. Ako ito pati tupai to wana pun pun di na ye taro tin ina no. Pun naron angan ni bobo kay kay. Ayo ya kanga kanaoraki. Ito ko tiyang friends ke. Ang guys nakatayin kakaya ni Kuana. Pangkanahari ya anak ya na distiasin de bong kaya pun bepakay ni tiyakin nuwa kayo. Pana mga sababong yay na siya. Ito mungkin marunungin de sinaw de tay kawagin na nandiri nga yay ba yan no. Ito mayo de kangat de kan mo nga de spangay irigin ako ya kain taraw din na no ayo koro na penigil besin nga pening. Ngaya ba wali tabduwa mayag ebuni kira akin araw na te tonu mana o tunay na kundi out senda. Kana ya senda out senda. Mga kira akin araw na niyang mo akin na kung lumayangan. Ayon na ba di kapri naman na kaya na ba itiray kay. Na ito kayo punta pa yan ang kakawag ba. Irawat ito po ito naman tayo tarawat inina no siriya ito pa yan.
Yari inang karapade, seti naron na yo, enagiro rom. Siapa yang naron rakaya kayo, siapa yang koroy na kami tapay dabu. Kasi nakatayan tutuko agin takang kayo. Pun ko sa babae dari, tapon tuwa na mga nakakatabu tagin ko aron tipaon mamana nga paon na nanay. Kangay nang kakao mo ari na nakari emergency, ari ambulance. Angkan nga ako merong ako nani gibagbarang yon mo yam. Ko mga ki rana ari emergency ako agi priority ge. Ako nan gibagbarang kin na kain pas. Mayeng anang gutin mo ara noraki. Angkana sinang pen ni karawaya kaginda yo. Enapon nang kura-kurati aron de bebano me. Nga nano ari pun disbang. Sinakatayo ni kakaya ni Kogi na meron na iyo. Kaya ito patungan na ni Isan. Ani ka matatan ako yaw staff ba. Kanaya puno ko tiyo ameta. Ay meron pun kami niya. Para pun iya kayo niya niya. Yay tiyaws. Nga pong. Angan na pipan pa unan. Ay san pun meriki royo. Sa kaya mga natin mato kayo sa bari. Sina inakiro namin sa tiyo. Inakiro namin kain taro din. Sinawa ko ni kakaya. Ay rara pa rin sa tiyo na tabi ka. Ay mo daw ko tikiraw naman ako yung kain taraw din ina no. Siya bento pa. Mga kono natin nagawin mga tito. Apon to. Parang ano ko rugi. Ayan na ko ita. Yari na ano. Ako tikiraw yung kain taraw din ina. Nagiraw mo. Bas pun pen. Kakayangan na yun. Kurap. Kurap at imita pa rin yagi. Sana ko narasira karimina. Hari na tabi ka mayroon timena sa ti yari ni may yeso. Honorable Dr. Sinte Isintiang. Hinakoy te sa day. Honorable Madam Deputy Speaker. Tayo may naiwaki na di tabi ka ausira ko at ito maramo na kami ulit na koy. Tiyan ako ni Presidents, taka women. Minita tante o tanong tin tameruan timo nga po ngayon. Kami na mo ni Mewri. O yung nga niti tiyakan na usisiraki. Kawawagi pa, iti meto ang yaya yakanganga. Taputan no meta, ni kaukiya ya accounts na ikapo, metayin set bank. Nabusiya titaw teka, nga na yaya na ipupoki, ni katamero at itirayo. Kurap. Nagkayakagi, mayroon diminita. Tapotagin mapuri bukin temani, o peiran karigiragi. The Honorable Arkawan President Serin, the Honorable Dr. Towia Tuas. Hinakoy te minita Arkawan President. Terima Deputy Speaker, ya pondisi na pangan kategori na yung ng kain katera. Yan ang kawan. Sarano kung tayo no ng time ko. Yung kanta na select naman sa tiya karinaki may peso. Ikan kaungo sa tiya may peso karinaki hotels pa ANC e pundi maton waki ni kauki accounts na kuya. Aki kainano ya accounts nawan tumakuli mentau ruawan di ngapong na konta tinua tabakantay. Erap. Kurabat ako men President. Wakan nam sisirak te sati. Kuraba, Madam Deputy Speaker, ay kahit awa di Tahomen Presidents na nakayaka. At meron awa yung di bukan di sisirak. Ako kawa di tanong maguri. Amuari tanong maguri di business na kaya waririke. Amuari kaya kain na rin kau kaya accounts pato ako na hindi kayo iya teman ni musirawa get leave grants ako awa pato ito na takanga ay busmaya kay nga na aro ko ba na kau kaya accounts they inset kain na wag itireta mayroon niya sa kamaguri ay tireta niya iya na stampa kaya na logo the business tabi wa business ay kawari rin na ron na manibigay kay agay stampa kaya logo nabusiya rin kiti daw tiyak nga na iya na anak kata merwa kaya na ipopogi ni kahit rati takanga ngayo. Wala ba? Madam Deputy Speaker. Nakam kaya kana te minita. Era ba bukan de sila kaya ayo kakana eko sinora yakanga nga ndai. Te tal momo ki tal business na warre ke tal tan sa mo de men business ka warre ke ay ka to akin nda.
dan bobo dan naron te kangang naron kau kona ya accounts me the bank ai to ko pande sa ta yenda ka ka te ngani ro ye me the bank kana kunan ton kana yang ana kunan kamera work na ngai tak na yo de madam deputy speaker tas punya ben ginana baron te sua are pauta te dra the bank win ka working day in accounts ta mo no te agare know your customer ke NYC ke ban pun na so the bank to na na to ada kan ka ko te accounts gar ko ai pun popong roi arun te rongongon ke atakin de ta tuare to ni na accounts ka ire su kan bu de pere ne with the money laundering ma dra ngai ya bun ai ka su ai ka pun apun me to ke ona ri ka ko ro na ta ko enga te bank ke ta inang kan ginukuri to na ya kate ka te shortcut e bon kanga pare yan se sa un nga ba te dai ya repone ka te pangi nu ro te swayo irang bo suana na na ke irang ta ira bo te mi na se bon ta mo mo da kan do spec esen kurini na account ya na pangi yo stadia si bukin aki ka ro na te swayo na ka wo de na ka te da te berik e di ke de baranga te money laundering nga yang na ngai ya yo kan narne ta pun yang setia kali ni ke tapi wo ide men de na kamsa ke pato agi kurna nun de ini pe ga ga ina nok na ka kin ta te to wana te idea tangira ke ya oro me te bet certificate de usa de ta me da kan ko wana kamsa ri ta ko wana te akin ta ye ter ta tangira ki pa me run sa mo kuri ta ka te stampa yona akan te enda ki kita tu orang nak ngasih yang aman ni ke pun dia mai ang kena ag yang te no kan ang ire mu ye ko wan ta na kai ta pun pai ka gu ra rung ka ke ai ko ma ta kan ta pun tu an na ye setia ne ke ba e pe te accounts ko wan na accounts te mane bukina ba aga te me run de ana sa ka mo ku ki ta ka de stampa iro ngai pai ka ke te bai ka ai tau bo sekte bari na kanga run sa kamau ba na kaya na stampa ka po stampa na bete terta tas na kaya no bo ba na run ide akin ye te sua e pauta gei de bank seksi de bank de inse bank to anaba ara re ko ora na ke ana re ke ta bon po no na isen ka bola era ora bate ko presidents po kan digal sira ke te sate te ora bari te madam deputy speaker era bari kana kami ata te taumen presidensa o ayong ane te bokan na usra te takuwan tay ska ko wa ba yen ko ana pe te yen set ba ena kari ke no office ke to hanga wari ke amwari ki bukin ka wakin tenan account te kangai na ururin ko ngai manawiya te to wana peso pa to te pe wari ki te ni ka wa te pe wa yo antara wa te ina no na busia te government presidents pa ya pa kaya angkai te berong ayo korap ora bate te sate kaya kana era bari ke bo ka te sak e ko ate akina te sate ya karinek ye te baire bukin te kanga te top sun kwa na ka te sport complex ke ngai te contest ane apos ida ka sen karana me te tanke anda mga pundi muinti kayo te madam deputy speaker ba kanga ngu kanga yengo te ye borroi me te maisa ke na to I kana uta ne pa so indike ya ura au dai meroro te militare me na te maisa ka ka roi ngoro na pa de sport complex kanga me na ya na ke me to pa ne to na te dai kwari ngia to na te pani kai ibukin te ka wokin te ka te nobisa ke te mobile amin lagi ke obse ke na ko kunte kau konte na kas mero kasi narita kita ante to te militar te na yo ai mga ogira te sati ai kana pa ni roi rono era point of order te ngai sate me tarot hinina Uraba, Madam Deputy Speaker, kara bari ki tiseti may beso, kaya katawa, panana, tsaka panya.
natabigia ba te karinda ana yang roi na kon te kaumen ang kai ka ngayus pa na ti cha pisi beso te buan namata yon naratapu tarawati na inan puni mai paidi ni karukot na ya kon ante yoga te kaumen ni manano na ba tarawati na inan katian cha pisi na nuna kinkai ti sirak te yoga Kurabat sati na koim kaya kana ta koim berestes. Era vuotta sekä meidän sadi mennä mei teroti inen on aika niin että kouva isto sekä maninga teakan keto ati penke eikä maninga teakan te tius keto te teroti inen kouva te mutta näitä ei päitä ja voisi karoa ei tuolle kiinni ito pun tuolle te mereen päke akan ne kan aji te päde me kouva kangan pun na umero longa me te manasan te CEO de banga asan no ya container sakan de me ko nga su soi no ri ra na tai yen da ka mo ku nge ta san mu na era ka su kan ba ta pun ka won ga de ga de bank ai ma bun li ta ki min na yo na ri ta ki me de CEO de banga na ka tai ni mu ya ri ka ko me ka ri na ko ba ta so inda a so in ko me ya tai ya na te pa ibunia ai ya mo ki na ba pa na pun nang iri ka na te i yon de tiusi ana runa ka umero longo na inde ya era ana ne ubo ga Kurabat ta koim berestes inda iyo sina ona rasira harimina. Ana ta bakak meron te sati te melna karinia ki mente meita kueran honorable Costa ko Korea. Ena koim te sati. Koraba Madam Deputy Speaker. Pagmay na iwag is pa wanaw tayong maroon te nga pong ngayon yari tayo makain na pa uwa tapuaran katikiraw ko namkain ta katika kuminayin ta tayo te Madam Deputy Speaker yari siya naman te takamaw rin ta maroon tayo nga pong ngayon ako yung ako na-represent sa rin o man-represent sa kariniyak minitan ka pa niya kakam kariniyak tantein ka pa niya tiritan tayo takay taraw puningay kayo ni ka pa niya pananti mewa ati marunga sana panin mewa rapa ya kurein tapi ka takan na usrak ya namba tinipi mewa nunga yon to ta pepa ya ka ngai takan ko na timene ta karini ya kya tapi na ni ko ngot mane pa ai pa tira ana kai ni pa tau ta ka pa nang kai ibuki ya orak indianon raina merawak ibukin pon kanai an si kuyan to norak yon Christmas koraba Madam Deputy Speaker. Kurabat sati ayore na kaya hakin kanne meron te bukin katuyo mental health te honorable sinawan. buenas na sirek ayo kaya kana pon kana yarak sikuyan do narak yon Christmas e bonira ta kain baile are paina kingai e bukin ta kamananga e bukin ta kamananga dinanon te kiribes ke te local referral policy kuraba te speak Kurabat minita wakan nam sirak te sati. Raba Madam Deputy Speaker era pari kiti te minita karinia kinda na kaya narun na sa tayo arun pon kanaya orak yon Christmas yang anak te orak mana kaya teka ni mawat tara yon te menna ibukin to na te pong traging te mai sayo ya pun nakita ibukin meang te menna te orak isipuna yon Christmas sa tayo pati te orak ya pun kay nanwati support ya kura akana arun na pa na tima to sikupon ta meaun ke kanan jora ke yo sikunan to nora ke tepu ani mewa tara to wana te ponga ena pon nang kanan ka o kina kontira no kontira ke sata yang kai apa ina kion tarawa to nora ke ina very kapani ora ke panin katawro pa in kapani tori ki pon kana ya ke katawro kana ya kai ngapong ya katawano ya katairik itaw pa sikuyan to nora ka wakia
kangagya yakanga pa ibukin na pa hindi ka pa ikay na koy kanis ka po tao ang kanya may tawaron warin titira may inuk tuki yara ka ke aminan tion nora ka enapun kakurong kanya pa timay siya ni mawat tara ya pun nakitaw yarin nabubusiya timinita karinyak iyay anayang titaw tekan nora diyain tawa mga kakira kiyan diki pun kanaya oraki isikuyan to oraki Christmas tori ki bukin na pa weta buaran non dit yarisa na mete teray na ngai sika ko pa pun puba kana pa pun pa yon Christmas ay na pun nakita uta mai sa ni mawata tara kubasin pa madam de príncipe ka bari kita minita Rabate sate kaya kana may rom minita orinya ko wala pa bukan sila sa baryo ko sinora no na tagin na sa team may te tabuaran ako buta gini mau ngayon yung karawate ati kapit yon mga dinanuan de titirayo naroon na meron mati utan na bakawa yay de angati siya nga pa enara ka utan na mewi ate tiwara ka tigeti kan naroon na kun na rin kay yay na pangkan ito yan long term mena solutions kita ya kangan tawana anagisan tayaw ako matawana sa imina nang mula kaya kita nora kaya te yung yan kabubura nora nora kita Christmas ano ko na nerari hindi ta kabubura kayo ano ko na hindi ke mula kaya kita wana ano tapo nuguwa pero ba mga ko na nuguwa ni kanaya ora kaya din ata ni mga tarangan naroon naman na papakayo at ako na mga kakiyak ay bugin na naroon de sa di may tabueran na tapon na ko yakain tabueran na tiray na kain di tiray may nugo iya na yung kayo tapotagin mahul kita potagin kuwa ibugin makarin na noon de mais kita wareria angan ang kayo di orag mana kaya tika kura ba sabay Rabate minita po ka nam siraki takawantay de sate nabari ki madam de príncipe ka ay bari ki te minita na kaya ka ta bukan disragi nabusia ti minita kaninya pa ta ninga yana sa yan kami te pai ta ano tanda pa ko yon te tarakin te issue ayo ke ta kanga ngayo ningay ana ko na nora diay na pa na kera ke yai te pon kana yor ke on Christmas kora parik te madam de príncipe Rabate sate kaya kagina may rom dikite te minita karinya era pa bukan sila sa bahay naroon mo taw ako ang wakiwa esa de bebarong de bebari on de mais ay bunsi ka sanang kan yon karikyan na kariyaya de cabinets at abun taragin na rin maroon binibirin kan mga rakan na nakapanaman na ubota gini mo kuri man naroon na rin isira kiya di sa di kaya rin na pa yapon dato dasi sa de bebari on na yun ito po tayo pun nakiyaw tayo nun sa taray nun tiririga buhay ko yun na makairaragay kay kura masabay Rabate minita orinya kapian po ka nam sirak te sate pasinda pa madam de príncipe ka ay pun kahit awari kita minita karinya kin na kaya karang daw pa pun nung kain na pa wata bueran on day tak me ora ke ati matuan ran referral na ko Christmas sinang kahit ako na kung titaw-tayakan pukin akiparan titirayo kay ska ko wa pun tuon kay nono na ko ya orak yo ari tirari ori pun kain na pa wa ta pueran na kaya ati matuan referral ke tuon orak ki eri pun tipanan kahit ako na ko yung timinita ko rinek ditak mati titaw-tayaka sa sekuntan nga makuriya yay or kandani nga parang kuray kaya narap makuro kaya ngo anak kaya katitaw kaya tawrain kiparia tawrain tapaya kora bari kiti timinita ako rin kora ba madam deputy speaker te era bari kaya kante sirak ari ito kora pa te sate kaya kakin may rom timinita era ba na sa diyan may tabueran na nakos na mon band na kawagayo ano po na may rula tiroy ay po narakatikiroy na ba na kuya kain tabueran na tiray na kain di tiray may nuko ay daw ba irigaw tayo yun sa babayan
kangan si tapi kata itu mana ni roro no ya kan di tere menu ko ba sangai ni pere ni roro yon nei sina kata yang kakayangan kabila kian arun tarante meuya ina non do ya me ta buere no tere ina o ngai ya na tauro ina pe ni roro ni karo ina ba ye tera kana ana sikanta ni ngai kana in kakawa ki tandoron te ta tauro in nuki kana ya buta ina tamben kana na ma ko ya buta ina to amanga kawaria yo kora kito ya ge mon nakon meruru mga ya de mga miste to ko kyo ki ge metera asa kai ni bubu gre me yana ay pon tebe kana mga ipona no ko ya kan ta puera no tira ina basa age ta ta uta ka no ra ya ka nga ko ya pon mante a de ra na ri te mai se yo ni ka bona ki a bi re ka bon ka ko se ta uta ka eta pe ki na yo na to bai asa kai ni ka ke bai yonde itera ga yare sina ga no ina mene itera ai buno ko te kira no ya anda puera no tera ina Christmas raro bote deputy madam speaker Para bate meneta seno ko na rasira ka rimina yon tio ta pepa arena te peka ki meron sari na nos on a poster apa One ke wo te ina ko i ro ye te meni mita me tarau a to ye meni mapu te tapo ka o we na ro na re ka den ngak ka ro ko te bu ngai kan sira ki patrao ugin the project ai esen ka ni ka ko ki na ki a bu ana te ye nan ni ka ro ko te bu ngai para bate satei nakakakam sirag mayroon te minita yakarinyag ibukin te pota ki nakawa o kaupay na ramerawa te ana pori panatage siwaw enako te sa lisira yalite ma ro sati temen men kuno ni lite ma andra mor ani kamori ko na lite na pete kamori no ya the all the presidents the government I bring in kabel yan te karausen te maron ting ngapong ko me pere me Ako era pati madam deputy speaker o yo te ka kanti ana silang te sati te mana kalinya ki mai minunos aka ngai takan te speaker ko rina te madam speaker ko rina te rongo ayang anak e kamato apa ya san kamakura ki te pun gabu bayo kora deputy madam para te minita wan bukan am sirak sati Pasina o speaker ko rin te bega o wan sirak Bunero kau kita kaya kesegai pa, ya ikan itu hati minta pa anak yak, jika yak ayo yang anak, ya orang yang anak mirip pa anak ayah, emo kudu mendingai, pangai dari separuhku, itu nuwa weekend kai, menurut nos, ni kaya tebu yeyo. E wa ki ningai et ya ki nangai pa ya ka ser ga magu to yon du geno ga ri maina selai pagi mei gai ayak rusi ka kan usiraki korabate sati kaya kana mayroon te minita ko rin korabate madam deputy speaker ko ada te bai gai ya karog patanan trial ke te tapi ya kau ki madam speaker pa temannya dia mana ki baik ke kapan dari kapone dapatan kan fasilitas kau pak no kontai ka ai mai de madam speaker kangai pak ini ngai karo kinte temaku yang tetapoyo ako de beberwari seri gayo ay the trial lagi karo ay resi mare na kononos di karo na trial run iki o ande megan de yai pai de boy ka kuni ika atangi dari kita nari kabuburan na na sola power de nari teatri ayo ayare inaki ro ma de sati ya kalinya ke menoloste de madam deputy speaker pa sengnano pangkiati pai kai o ya ke mene ya orang ke bonak anak ke bonak
Ai nang mare nai bukin na magro. Desa dia kali ni ekti madam terisi. Korap. Ramata Benita, bukan nam sila kita bukan tay. Desa tay. Sebaire, silang nagkakita o nubay ka na ibubo na kunar. Masa sisirak, pabukin diray, akaraoki, awaki bona nuwata po ngayon. Sebaire, isiyak na diminita, panyangay yata ko ba, yesa ni makuriyay. Isway na ni makuri sebaire. Isway na ni makuri. Ay, ka nga nangarila teka ka. Ay, yaran na iyo sebaire. Kuna ni busi sebaire. Ibon telepon, nakoy kanyo na usinaki ya kanina ngayon, paano ko tuwo? Ba, sen mo na ki, na imuin dito yari kita na yun, ituway. Matira ka tiyente akit na ngay timirita. Sa busi, anak ka po nga natin ba yari o tuwang ina, anak kaya kaira, hindi kaya ka. Ayaw mo niya kaya ka, o sa ito kaya ka, ayaw tuwang aki, sabay. Kaya kana timinita ko rin yan. Kau era pati, bukan kita silek. Ngai iskara pati, di sati ya ni madam tempat speaker pa. Espanora kawa kinti, takari kita keyo, na mor. Igurin pita kita utana ente. Kuna nange silo kongkon kau kote, temen ayo pa. Kangaya kita ngukuri. Kapa nono di madam speaker pa. Mona. Nakameto ano ini ngai makuri ai te trarari. Temini asu yo. Kalau kita trial yona imperuar. Itu kita baru saja sino nose bagi mayana, ayah ya mam. Genora kita tekan ayo mai arari mai nose. Kata kita mau kan lima kamaguri mai mayat. Enggak temaro ati ane solar power, kita solar ini sih kayak nono ya bikin kekor-koran ini kebayangan konan kayak kayak nono na bikin kalau kita kayak sekarang apa nanti setting kayak yang udah kita kayak yo. Alora kakawagin. Ako na ba di malam speak. Ramata Benita, bukan nam sila kita penhentay. Desa tay. Sebaire, kurapa. Yagi pitaki daw kurak. Kung katay pa tayo yagi ng gero ko gagay. Ako siya baka din usilatan. Akyaro. Ay kan o kada ka. Sagi ka ngay nami ana to ayo. Suko dai ya si te bodo yang kita sikapen. Ada orang sebaik doa kayu. Itu metu antua ini bongan. Pasal usi be nak arok dia orang di bongan itu sebaik. Pak ini tu bagai doa. Awak ki. Ayah gimana na? Anti besi urak ini ada sebaik. Sekitar na ada kita tu sebaik. Setelah itu pak ya awak ini kingai. Ayah gimana na? Konan tuang ini bukan tera. Ayah kawak kawan ka. Bayangan ni makuri. Banyak kami dulu di ministry. Kalau kita ya kalau ayah sebaik, nuat apa ngayu? Ayah kaya luar negara kaya sen makuri. Itu ayah makuri nuat apa ngayu? Ya, am seseragi. Ayah kaya kana timinita ko rin yan. Kalau apa ada menjadi speaker itu apa? Nak kalau orang di sini akal ini teman teman nus. Te nakabatuan ko na ba? Aki ya aring bo. Yung tayo na. Ano makuha the best akin. Ako para po mo bay. Tin ka kasi tran trial run ni kakaraw. Tran the trial run sinore ba tira pa kakabak ang minsan ti pay kay. Sa ginawa na bang aki man nagi makamauda nang ngi po na. Siya ngara para ba na konta man bo ka sa nanganida ti bo kay mayroon ti tranari ti UNDP nilon na buat di UNFCC. Ayah sekata ia mau grab na opportunity sa ikay, ni kati na facility sa ikay, yon apa makoro agi tau pa na nora kay naron. Panalita kiroy makanuan the project that the community based fisheries management. Ko estima edima to na nora mati sa tiya kaniya kita man na lus. Angay des na matuan ko ina pa. Apo nga na pa ikay, ayon gawin karok na si yesan ka matuan. Kalau madam sih, ya madam. Ramata Benita, kaya berapa de sati ya pene kuakan nam sila. Sana kau naras sila karimina, tapi agak meron de sati temen na may taraw tina yeta, hanwer po tongani peya proyekta kuakwa, yan ako yung de sati.
Klaro pa ti speaker. O imay na tabi ko isira ko ipon ti panan kami uri na ko ti metam speaker kay ko to ko yon nam kan takatakan ti tumani nga po ngayo ko ti kiroy na ko ay pun ti panahon kami uri na ko mo na ko ti presidents sa women milita kita ti kaitar o ipon ngay na tanti yo amin sa ki ali ko orayan ti nga po ngay kanan ti mewo ti merong sa kami uri na kami pero ni mewo ti speaker ay uri tapi kau sila ki anam pana ni mepo imetirunga kangay ti akala yay kay naluan karikian pun toy tan mo si taraw ti na yita ibugin kayan na yapowi ang kaya kya mo ay rin kay yang kay labusiya ti militar tapi na payay na pipay sa uteka ni karikian poya pon poya tan mo kaya kya Rabasate, ayore na kaya ka may round 10 minita, nakarinya ki mente te pota ki makuri, ibukin te swa, Honorable Martin Morris, and ako yung 10 minita. Ko itaw, Madam Speaker, ko rin ano ko tara ki mo ayay nga waya katikiro ayo ya kamauri tiligian na nuka na ko yung kay patokaram kay takatakan nyo. Ayakara ba na ba ti sa ti tibet na karinik may tarong ito tibet na nasirek o iyo ana kaya ka tawteka itawro ti tawteka nanun te bubusiya yo koro Madam Speaker Para ba 10 minita? Bukan nam strike, te sati. Klaro pa ti government speaker ko rin o inang karapati panan 10 minita an bismayan ti sila kayo at auroy na wakin ako yay. Tapos noon ti sila ki Madam Speaker pati tan mo may taro ti tinayita waka kaya kaginti na yapowi ayay yapon na kun city yapawur ayay ti tosa may kanano kun nipowi yapawur apon kariki ipoya kanano kun tosa o yay ya puni ko ya tinubuti tara nganda kuni ang kandi ti tanti i teroti na ito bay kangay ti ko kurokin naron kurokin sipangay may skarpati ti ya kadi ki skarpana kaya kati minita angay ya tawro hindi nano yo tolo kun ngay kande ina ko nandan andi ki ti ato puni ko ya ki at tan mo si may teroti ti na ito ikaw ko pa yu to ay pun sita po na pero ya tan mo sin na makuri ka kokuri onti apera equipes erano pati Rabasate, bukan kaya kakina mayroon 2 minita ako rin eh. koro Madam Speaker sa kahit awari kita sa ti karinik temen na may tarawati tinayita bukan na sirak yo ko kasi kanga sinora na periya inte terate tapi kayo ay taw ba sipuni-kuni na ben na musin na pere no tinipi me wore sa tayo kain katanarway kan wangaya may ara wes na betan mo so ito pa yung kay ano ko na robis pa sa makuriya atoy tayo ito isaroy takamete pa ite maka te bowi ari tata ngan sa kanya pa tepe pa no konti tira tate cabinet tayo ako korap sa pa Para ba 10 minita? Bukan nam strike, tawagan tayo sa day. Klaro pa ti speaker ako rin ay ilang dapat ti minita kay Manilaya ngay ipunin na pinon ti tumusin nam mangkana iso onguraw na napatit speed ti ara common president siya kanine ko kamo sita po magit ti tarad na inanon na budget ti motion kanaro na pa isa yo ang kanay yaki nabusiya pa ti sumaliran na inakonan di na kayo tan pun penalty diri kayo kita ang kanaro na pa na yay imuan ti kaya ko kinti kakatawagin maninakin na yesan na bubusin ako yay ti na konti ti minta karin yak yan ang darap Para ba sa day, kaya kakina te minita? koro ba Madam Speaker ara balik bukan ti sirak ko ito ba sa yakin ari kay si
sila karo ta kami pa yung kan esway sa ta kami pa ngai ari yakinin mo nara na taon ta kataw mo diri kayo meron nga ba tayo ko ran ko sa ko the supplement kita ko din baka no diri sinasabi nga kaya ako ako na nora taw ta ante natay at ako na din pati the supplement na ko to inukan diri kayo kanay mo po kayo na konti sa tiya kaninek crop math speaker. Karabat benita kapiran bukan dalam select sati. Deputy Speaker, ipon laki at bukan dikit titira. Au si select pa yapon lang panaya at titatan mo si may taraw tinay ito. Tapon titatan mo sila na makuri ka kokuri or kipas. Ano kun ti panan ti minita lang ilan. Ilang misak o kantin ko pati kami to pa ina montagne sa o katikroy na kuya pa titirangi anura di ay na pa nakunan mga utang na kaya pati supplementary budget na kunti titiri kaya po. Ilang daro po titiminito titaw tayo ang kaya kunan. Bismaya kayo naliya titatan mo sa ka akademya kirur. Ilang dapaw rin ito. Karabat sati yung kaya kagin na mayroon timinita. Okay? Kaya tiro ina pati takay taw na kun yo sa sabon katikiro ina beratan mos kana iyon na kaya ang kuran dito yo sa ko ina pen nyai ta kameta pa ito tan bukina bari abul ko rutin na pera ika meno ye ka wari de ki akay na no ti aket ya ile to aket ran ngai ari anta pa yes na kay na no pare hay na few kita na transport ay kita na claim after the meeting kita na ngai ito tan na kameta pa ya wari de ka ngan ta mina ay ari na kukuri no ra pa ye ta makuri na korawak irapati sabai Korapate temireta sana ko na rastra karimina ari na tabakak mayroon de sati yeri ni may rampi honorable Yakoba Jacob Kartaki and ako yung de sati Darapati Madam Speaker, the usisiraki kan ya namba na mepi mawanua kaya ite kan. Kona te military tapena kota iran rongon te meren wani kipa rei pana. Darap. Korapate de sati ena kaam siraki may irong te minute erine kinde pota ki ni makuri te pota ki makuri bukin dongorong itu ben na honorable Alexander Tiap and the minute Honorable Madam the Speaker, I agree taking that pa mobi mano one mass with an hour now I send karogi the one te tere an kami the way bukin taran tabo ai ka enakona de yai temere wan kibe yon pan Karon kami tuway ayo esong lagi desim ilo yakan para payay tabo aketangiria pa enakaro gay ayamare imino kuran tabo ikay ay kunya pa akitaw apakia ebukin sukuntuan kibe parang tabo buki emay siyay tepa ay kami toto ay na ba manono ay kanon ni ela mga okilagi digi pana ba digi po ay bugin karawan kanne at katartara detapo hari sangkai daragi pa heroi digi ibugin demaren wan gipa te katartara ayo enakona ngosna ko tamne indemere na maisin takataw man ibugin takarigila ayo korang sa bahay. Rabat binita bukan dalam sira kita setting Darapati Madam Speaker, kunti kaitaw na kunti timida rin ibugin kaparaparan ti maguri yasan korok ibugin timere ruan gibion panat nan orak yasan makina ti monte tiri
Osneng kerapa di minita ti tau tea kai bugin te terayu. Ari nora ki pa pun kari moa kina pa ti tamni yer ngai tata pekak bugin korong kin meran wani. Tapun si te bukan te sirak yer tos kan merlokin dai kai. Tiraki konan nora ki ti tapo ikana ton konan ketika ti meran wani ki pari sakita bo ki age tuin ran kinak sekolah apa pun neng anggap apa 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 ya pun seni kinak mi te kan tani ngar ka yasan nan pairia ka yasan ben boto ko iri kain pana pa tanda pa iran bi ibugin kamay ngakin te asib or te pinnacles harus na kain te itagi metau te akan werek pun te bubusing kan mega iterang ki konan konsita na kita po ikana sinanukun tapo ge toin kinak kita bagi segion tiap bagi mekanik tinangan tapun mek me sinanukun tapo ge tirai tapo ge to tinangan nasi buye tinan pinnacles pa ai kan limo kari moa ke itu tapo eswa kinda bayo ngapun bobo ge met tiak kita tam di nakate kina pe merer wari mabusi to busi bukan disirak na konan nora kian na beron ti tim mari na korona anak met pai Rar. Kurang saja, kaya kaki na mayroong teminita. Era pa bukan de strict advice era pa de pupuk niyo ngari ekatir sa ti hari yang may lambi ari ekatir ayo sa advice na koy ako ari mo tibayan ang kakao tapos tibaya sinakaro yang ay kain paano kain lambi at daw dia ay kugri bari pun de teminita ari mau ang ayan karo yasan karyuayo men upura kini makure ante ya pun kon terapa dari ari ngaya na karo terat ti meran mari beti mise asna ayo to kon te kaya na kon ko ina ko pun ta kaina no ayo asli tare itu ara pura na yon pan ngan ye di emergency ki jore ka kata akan no kain pan i gasan bu miau ya sadai na sadai hari itu na ko tira na ilo na kon ni ko kina ya kon ka kibagi o kon ka ko kay sadari ako bayu ta ka nga kon sadari ka nga tray daw dia ngay ka punira kya kan ko is sintaba ya sinakiyakin sadari nasna ko ni bubog na bana kandi ngay daw dia sadari o sinatray na ka koragi ki rabata kasen tang naging ulo on bana sadari sadari na tanu po kay kon norayo pare ko tigip ngay dia kan dia ba again nakasko kim kinta sadari again sa ibuk sina bubog na taring pun kan tempat nasi bayu sadari na sina kapenya korong na sadari an kata iki barayu asna busi tuwe ni bubog ate era puto kan yu ngayon kapen tiki kain para kain dambi atau ngayon tau tiak sadari ngayon inaki do mas nakating magure sadari yena nakadata rong rarno ba ke pun nakakon para sadari ay asan kita bos sina terai ari angkon no akin ke yon sadari ako di sebenarnya pati kita timera yang mana kita pun baik iron karawanya yang teswa the safety and dan terangnya sudah Kurang teminita, bukan ham serah kiri kita sate. Darap Madam Speaker pun ti akan kaya tahu, emang ti pas tahu ba kaya ti tapi kare si yasan tapi gente bungayu o kaparaparana yasan maneviana bete minita karinek ning dara pati tien kaparapar ai kota gikai ba ye ti tamni ya wakin na tautek ayer pun rakar-rakar pa kon tautek sakatu ayo na kon ti sim ari na pun kakaya ni meran wani pa asning toro indi ta ki ma ti minita ma kain na tim dita ki na ma tautek sinagugurin orang di tiyan tamri yung mga titimari na mga mananganap ayo punti pa yan kain nuwa kiri yara puto namin ta kain nuwa kina pa puto ko ki meri yana pa kain ta sa pa yon rampi ari asa na pandang ay endorsement bugin di project itu ngayar sa katuki pa yon on the ministry o sa rarita ki work inang personal Kurang sate, kaya kaki na mayroong te minita oran niyo. Era Madam the Speaker ako de narne tekne de kaito de sadi may lampiat tapon kan pan sa nakita ro ki kinayo ani tekina de tau de ano iyon rampi apun de itu wanari atin kan kan rampi na ko
ngayon po pinas kati sinakatiin ka yo min de versa sa naro ngai abun ni kita kanga sa tiya ba ni kinakain pa na ani try kaya arang kayo no ti popo kaya man takata sa dai ba ko naras punar arara ti boto ninyo ko ba sinakatiin karikangan po kaya kain pa na yo na yo sa dai kay sa tiya wala po na namita ay kaso no ay kanya kan tabo ay kanga ngatiro ko yai terangan yang karokon te sadai ayo terangan yang kok nasna sakali kiye sa dai dai sa dai sa kiye kindan ay taw tiang dai ay sa busi pas na tani bubugan yo dili ara tari ni pana agira di sa dai ya ti sa dai Koraba de Benita hiri pokan nam sila kita sate Madam Speaker, ay punti takay taw takara pa na konti minita. Nindara pa ti kakan ti tapi ay taw ba po ning matat. Rarap. Koraba de sate hige kana me rom de Benita Koraba sana ko narasira karimina yon to tapepa nampana ni me bimbe wowara na tabaka ki rom de sate yeri ni me nos Honorable Sir Jeremia Tapay na kayo tesate. Sebagai korba ayo sirak temsi nyonya mo ibun takawa ya koro monai kara ira wotiri na itu ay mensia ay kana no wo pa ese ke na ngai ya ke tem jama tare ay tarwa tamagure yo kan sirak pa era ka tukoki Nagi ka sak inon detay ay abak kante ngak pa inesen ngai Koraba de sate ena ke agam sira ki rom de beresten serine His Excellency Tanis Mamau ena kayo de berestens Koraba de Madam Speaker may wagi arisi panan kategoroi ako yung diniyam pati Deputy Speaker hindi tayo makain na makura mayana aram na pensati may teman ino tagiray ti tigikiyak ay bukin ti anaus kribas okay nga nakakanda na ana sisirak ti sati teman no sa kadinek hindi tayo iyo ay kukunin tayo kinna ekanta nga kisan na nakarikiraki takawaya pamakoro hindi ririki uwa tanga uwi menmew ay dapat Madam Speaker Koraba de berestens pokan am sira kite sate Speaker ko sinapa siguro nong ba inesya diri garo tungari diri nangkai imani ngate president ya ka muan au siraki aka ngai tirabugina pa ka tuwa kinan nai ka karaoke anto wan siraki sabai Koraba de sate kaya kana de berestens akorini Irawati te Madam Speaker tayo na te sati itarikin na te nakawa ke apena no sin takawa makoroy yeri kirwaiwa apa makoroy ka akarawa kinapa ayati salination plants na ron apa makor ko wa kita kadikire ke men wo tanga mente no taw wo tanga tibi merwaiwa ay reisana ko yan na de ipun iman na bakarawan tanan uta na kinipaina kay pun te takarikira kay pun ito ay nang pong roy kanga niwen roy akan karikira kay pari pun pong na pun market tanan karikira kay tanan desalination plant katay ta uta kan ibubo kidi kina kontabo di kay arang tarikato wal may boko na makor an na ngayari pun man so tana installed in wo tanga wo bimao anga monterik takanta nga are ye esan ye takanga ngai bukin to ware tararwaya pa mga mainginak anya itaran na ndi tapi kan the ministry ngai tapi yang kanan yo na kanga nga tinabati pana pa ang kong kan yang kiparak kan nos Tirik, face squat and tirik abu, how we will know. Ang kanta ni ngay bubuk na kung sa tiya karinig. Harap. Koraba de berestens pokan digam sira kite sate
Speaker, era pa yang ere rong ana buka utara pa bugdera erang ini nan ka santa pa yeyu. Ada si te akina se vai de bugdera sire kai. Pare angini pain mentera na ke karaoke angko asya. Awachu na ke buka na iya. Ako randere tinantang ke karaoke na itapunan ngata pona. 90% of them haki buka. Siya kan wa ke ayu se vai de akabinete. Ngawan na bukin ang kay simera lo ya banganesya. Ay sa roy, ay make the difference na ko ni Mel Yamat. Ikan sila kina pakanesya, ayo nita yeri, ay make the difference na ko ni Mel Yamat. Ora pati sati kaya kanat presidents. Era pati bukan sirak ana si update yan na kaya kada may mine bukan na rong rong sati akan knows yan kaya namin tati timisi yan imerang kayan yan na pamakoro. Bukan ada kangal parongan kasakin. Ma kari kira kay Madam Speaker kari kira kay ka apu bukan at kantan nga bangke angat buka tani buka ibukin toban kay nanuya tikaras makoro kawa kaya pun nang dotak jakangan tiran asmakoro te asmakoro ya pamakoro ya nus yan po ngata nang ko employment ka buka kintiran ay pun do ko ikikinte ang jakong ora anak ay pun nako ina kon wala na sa pore pun iya bubusi kante takawai makoro askata engai ni biyakin ni mete miseba isari pana pa ngayan yero ko yameta yon nousa takantani ngapa ina kiparak ai ngayan kanyana ina karawa ken misien ayai pa ina ka atari otara asan karawak si tuwan ito pa ni kaya ni taninga kinapa yon na nakariya te environment tawa ipukin na rin tarakin te discharge kana kontera na kana ko kina konteta po na mga upay ana kanina tuwan na ni yung makuriya kisakit ay kapipi te Madam Speak aspon kapara-para na tayo na kuya kanin apa makuron do koray kikay na ipunis pa yan may min kita na yung jama tayo ni makinak ay ari po ni karakotan da pa kaunti tiray apon tira pa kauwa po ti kanga optimisin no niya ti tari na konteran ay po ni po una pa yon ti market so na kanya ikaskatayan din na kuya iba staw pa inakonan kaya kaya kanganga arapotan nom tadi kaya ke apon lota ginti tarika o kanta nga na po kaya ti katakamata na kontisati akadine kaya rikal na anas makoro ay apa makoro harap Ora pati presidents kabilan po ka ng Sa bayi sky buwari did you want to buy apple ko since pa yan sa bayi sa pun nagiyota de kaya ka akangay pa irang festival kanang ay lagi baru ngaki roi mo di karawana pe karawa ki ngai aki tau roi bai ya aki tau roi tanda tau wat hari isan ki ya ki the presidents ora pati te sati kaya kana meron te presidents ari ne era wate Madam Speaker aparo ngaki pa ina mare punya itabe wapai ka ako nantari te makit te tuwan me tuwan ay ako na mga dimi karike anaron na rin inamata tari sagsi apa makuro yon knows kitabon siya apa makuro yon knows sarang bibit ari tipuina as makuro kaya apa makuro kaya rotak ari ngaya atararwaki yan takarikina kita ibupo kaya nakakawa kayo era pati Madam Speaker ora pati presidents sa ako na resira karimina ari natapaka kiron te mena te sati ari ne may tarawayeta inayeta honorable tongani peya burayeta kwa ay nako yung tesati Honorable Madam Speaker kangay ti takan ng silaki namba ni mepuy mew konati military tapen ni kapara pandingay na roko ang spaspaki spantarawayeta tinan post ayok
Rabasate, ayora na kaya haki ron te minita erine, ibugin te bota kinakawa, kaupain na ramera honorable panatake, siwa. Koraba, Deputy Madam Speaker, now you can select the city and make me tell it. The Speaker, Madam Speaker, Madam Deputy Speaker, Igukure in taking the contestate the man made Taraoyeta. Pun walk in the bank in Mokurian, the Karikayo, or Simpan Taraoyeta, because of the work in honor, my independent Dedikayo. Koraba, Deputy Madam Speaker. Madam. Korapa, the minita, Pokanam Sirak, the Sate. Yapon na kapanaw, nagkaraparapa, on kakaitaw na kung timilitan, nikakan yasan tapikay kaya araw ni timilitan pa may sila sipaya tinan po si kain trabaho te yok. Korapa de Sate, kaya haki na mayroon te minita. Koraba, Deputy Madam Speaker, te go te rapa te bokan te select. Te ilawa machine sibaya te kain Taraoyeta, te ane te sipa kato baile ke sipa yon machine na award. Te mo ro na to. Ai o ka kan machine na award te Taraoyeta ne ete asa te mana ka ne ka ai machine na pakan. Spante anap mo. Koraba te Deputy Madam Speaker. Pokan te kam Sirak te Sate. Orang nara te minta ko rin ko apa no te kain trabaho habang na tayo ang kalbo may sila asipayan kaya inis mamay sila na yawards. Tao kauwan po kan na usiraki. Antayin kan ni tapi na spaspakin po sa kan. Tapos maguri te minta ko rin kita kami sila trabaho tayo. Korapa Sate, ina ko yung kaya te minita ko rin Era para que pokan select te pun tapi na bota que mau pa na karoi nindi ada pun kan Taraoyeta ye tai kano katoro kina mai kita nan pos apun aro na pen bisino ko main no ko ya no ko Taraoyeta ya te tiraron te taire na ka itangiria te sete ya kalini sa mapun meroro mai para ata uro ngai Madam Speaker ni sibak no ko Taraoyeta tanti te kono mo ayo na yang roi kita tu wiki mai ai apen ta roi tan bos ni ko dagi matan anisin ai ta sa rita ki mati seti ya kalinek no mai roi sikagi pai sino orang mai Taraoyeta korapa Madam Deputy Speaker. Korapa te Sate te minita. Pokan Sirak te Sate. Benena te Madam Speaker. Yapon na te kakaitaw na kung te minita ka rin sa tayo te bosi kakawagin te bosi Taraoyeta antay kay yari naroon na ka tayo panataki roon kapel ari awakin na kung kay te ati po nakin te kirpo ko ayo te tukon at yangan karikaman na pwede yakan Taraoyeta ya akariya diya yay yapon te bubisi ya manguri na kung te minita ka rin antayin kan di sipaya te tirahan po sa kay to te kao kita community kita nanaro tayo. Korapa te Sate, kaya haki na te minita tayo. Korapa te Madam Speaker ko te kangate mo be pare gismon parong ati te toa ke yo ayu te ka wo spesifate te Madam Speaker. Tagawan spesify min te spesify asen karogin te ya no te kanter nga pa tagawan spesify yo ipo na te council matante pante ye kana tuiri ke spesify ayer si suyo ante ka to ko wan o sana mai sin the word yon te mo to wan pa simpana yon te boss atis de kanter nga re na buni pairi te council matante pa ante ari na ko yun spesify mari aning kan yes we non pen the council matanti ron barongan nan yan to ko are the most specific ako un kanter nga pa na spagay kay no ko
mare tayasan ni buri angan nakan ai kain te montai ai skaten garo te ko wons pas payo pa nakatain ma niko te bayar sandi kin te mons pas ai saka suka ayo ngan ni mane te council ma te tanti na tai bantai na dia indi ki te bayo ki tra ai bai ana koroi bukin sebakin te yan bos ai gai kanta ni pa ni bubo ki moante te ti mal speak korap Benita, tengo una tercera cabina, al no te vea que quiero un desafío de erine, me tuve mi honorable te verandang Simeon. En la coima sati. Kami auriko, ane katikira aiko, sepangam ako nga nagme ilurang ngayon na kain tumane kami mga to. Ay panay na kakain tuwe man katikira aiko, panahon kami auri na nakain na upo ko tuwe man, ako ilan ka pa nintinga ako ngay. Kami na kami na auri. Ngayon ayo ang kanya, takan ausila kayo, tispikan na ini. Ang number na, unuwi matino. Ano ro kun ngay, nikiran span, ta council ang tuwe niya. Bos nakawa, ake 5 class, main senior, tayo. Korapa, speaker na ini. Korapa na belisati, te nakoim kaya kakina te, ena kaya kayo irong te minita, ibukin te bota kinakawa, ako pa inaramerawa, honorable in panatake siwa, nakoim te minita. Ada pati, ana sila kiti, sa te kalniya kita men na may tuptuwa miyan. Ayo te kakana te tepati madam speaker. Te speaker ko rin ay kukurin tayo kinala kung sa te men na may tuptuwa miyan pa karukon si pan na napamuro. Kataw-tawa kito kayo te kaibuk. Ana mana na kung te uwi kayo. Kora madam speaker. Tepati speaker. Kora ba te minita, wakan nam sila kita sa te. Speaker na ini, erang indara pa, timi tali asan kaka usya kayo. Ay karapa ay speaker na ini. Ita kina ti natukan te kaibuk. Ye te kaibuk kaya naman ang te kono bung. Duwi kaya na iyo. Anya nun na timi ta kan nek oy. Yara na ben ka ngayon rawa bos kan ni speaker na ini. Korapa te sati, kaya kakin anal sila kiti desatei te minita. Korapa, ela pati bukan de sirak ko warti andemon lota de no ke ari karaya ki no na lampo ko sati kalini ki onoa ito pa si timmen me warik ana ko na mo ko nos oyan beta mais ana to ro ina ani ma karaya ki no na lampo ko sati kalini ki Deputy Madam Speaker, te kai bukera ina to kai. Ya sen penen garo ki paronga kan to kai yo ante na kai buke sinan. So ngana te kai bukera mana to kono ko ayo. Atau ngaya kan na to kai. Ana to kai buke to ana ni asen penen paronga kan garo kan to kai no ante te kampan kai buke. Au kata ni panai popo ki mo. Kalau Madam Deputy Madam Speaker. Para ba te minita, Pokan di kami sila kita wantai te sati. Rapat speaker ako rapat te minita ka nekin nakamata tayo. Ay itong manang ko ano nga to te minita ke. Ada kayo kaya nga te ara to. Mga sekreto ba yang na ata ya council. May dikin tabi council kayo te speaker ba. Kita yan ko puning mind ni na yay boss ay ka. Ato kan kayo kaya na kon dito na mayat. O kaya kita tahu apa tahu mungkin tahu nak matai dah kita rati Madam Speaker. O pun matai tan nak kawan o mau kerja. Banyak kami yang nan tetai tan ingai ngano ya tan nak kawan kan bisumaya ayah posai. Tak kita nak tahu tak. Ay main tahu tak ayo tahu tak kalau main ada semua kalau main posa. Ya itu kang ati beli tapana. No ako kalikiak semangaya. Hari asan Makai ka korban kan. Awai ka tanga tapon dai kai te speaker na ina ai apon na kon te kausa kan ne. So spake na ke pare ye kan ne na na ko spake na ko ya aro o kau
angkan ye ingilan aro pota kinaro ika atuere ke sebangai kaya pun nakon kan ita council ayo kan dita kinati tenani council kan apa anak yang kan po sai kai panen kai nalo kita ya wa era ba Madam Speaker. Apa sati kaya kakina may rom timinita? Era ba di bukan di Madam Deputy Speaker. Di yang si ponte kalau tega kaya rikan kaya pangal korea ki masin sipan na mo ko sa ti ponte ka di Deputy Madam Speaker pagi ko na ni penintok tungona ti ditay kay te mais ati wabu tabun ke yon kay kaya ri igarakin sa pagi ron ti korea ka ron ti katokan ti kay ri di ki ti ali mo agero ama yengan te po te kawo ni ka ti Deputy Madam Speaker insin nai kai ali mo an karo kita mai ri de ida de makanika de breaking payu teka ngale sinori and spasiba de mo spasiba erik pa agiro on the breaking trani sin dai ke yang ke spa kin de bontai sino ni lo de makaina awru kin ba ayesi ayere skade ngai ngaro entero na imane na ko bo sei ke ko ro ki mai ri entero pa ano yo na moro ake mga yakanga nibus pa abun busina pa mga ko ro ayawa na mata uro service na ki anne ki mao ki takanga ale nora kin tai kanu ayre akan ti bugin taware me ti total ti ron sa kakulon sipan ti na mo sa dia kan nek na mo ako ti guring maniwe kina betutan ari to ye yaki ama utakin ako me yakirik me to pa na gurei ti sa ti ari ni ti semen ti me te tuwe myang pa aron nara peparo ngayon na responsi pa sakit boya me myang pas boya me myang o me yak Njaro pa na wa ko ndo mangana sa tani nga ay sa boya may yak me myang sa boya nga ito ni nga yaro ko yiti si para ayote Madam Tracy kanya sa katayen ngau aron sa bagin to pa ito bus me myang bus me yak njaro pa nga ko pa sirik aron sa bagin na ike o kanta nga pa na ibubo kiti kakan abukan di sila kayo Deputy Madam Speaker meron ti sa dito man nakalinya ba Deputy Madam ko ba Deputy Madam Speaker Kora ba minita? Kabelian bukan na strike sati? Speaker ngayon ako boboto korap awayo kabel na strike ako wa Maneaba ay aspas pag po sa ikay tapo na may mianga tapo na may mayek ako wa etang inaro ba bukin telang ke ekatawogi ada wa tap tuwe na awai yare ke rakura ke kangai e kangaro ke ma ba yeminit mai mai ke kangai awu sa ke ro iro rate akia arolo de toge ayana na ko no to naro di ta ke sa ki unia ke nai wa ma kam sik na siguria ke no bukin telang ke katawo ke rap mo ko awata ya ba supundang ni kai nano e kai Nakaparara po rin te pinita ka rin. Batawan niya nga rin. Askara para po payarok. Na punara istil kain na rap. Mukuro po kintarangge. Katawa kaya pa. Ano kaya tawa ka na pa hinta kayo? Mga po kaya na kayo. Rowa kita. Bayo baka ngayon. Uwaway kayo po. Sahi kayo. Ang kami. Tatani nga pa. Anak ko mo anak ko iyak. Anak ko iyak. Anak ko pupunta ka rami ang amayak. Yesa. Nalimintan na pero. Wata man kita rami ang ipupun may miyang. May iyak. Inupupuan ako nuka. Katawan niya, may ko rapat minit. Anang ino ko sa nori. Ako rapat naman karawan spangam. Anak karawan tinanin sinay kay. Pamina mga rokoy kayo, mga rin takapon boy. Ano mga nagipungan doon na sa dati na sa paro ko pay buka. Pagi lang dipungan pagi karawan mga ano yun. Pansi. Ano yun ay araw pati. Dispiran din. Kora ba sati kaya kakina ti minita? Kawala pati kabanen bukan na selekte sa tiya kalinek ang ito ba ang isa kila kanta ni ang kiskaro ang dispas pat ang akeri kiti yung ono to na borio kiti amor te do mito ba askaro yati Deputy Madam Speaker kati yung ay na wa ko alun kiti dispas pa ang wa ko na rin pendo ang spag kiti po sa ikay no ko yam moron kapel na onda rin ka na suku yon talingan miang pesya ta tiri po Madam Speaker no agile pa dispas may to ko pa
ya na kiti aron te pepano ande inano te teno ai sagi te pedi Madam Speaker ma ko e pon ano kon temen temen mana ka prono me to pa nanora ini sagi tayo no kon kati ka kaya ngan ni kuan no ka kuan ibobo kay pa no ko ya la po namas kan to yai kai ruan nei kay Madam Speaker sa pegi kay Madam Speaker te ka para to pa kay saka kin na batakan tani ngare ya ki ko kay pa angan dama itu apa kalau angan ibu kan kata vendik kalau kon si pokai kai no ko ya ala mo kon ngabe era pati deputy Madam Speaker sa katigiroi la ire dan no te me uri droi tomo kola pati minita sina kon ra sira kari mina ara ta bega kironte te sate yari ne meirambi honorable Jacoba Jacob Kartag ena ko te sate Araba, Madam Speaker, au sisrakingan namba na ni mapi merwau ka ngai tekan. E kona te military tapi na kamata ta rongon dinanuan te pupusi are karinai ya asin pana pa ki rampin de scholarship. Tar korapate te sate ena kakam siragi iron te minita erine ibukin te potagi ni makuri ibukin te reirei honorable wategi tagayara ena ko te minita korba Madam Deputy Speaker I mind na ikano ko kakam segment sa di men na kanyang may lambi ay pun wata ni kaya panaya kan na kamel no konteo sa iyo kamel ko ma pun dum speak kain nam paper piteng mataru at sa dinat an katigro Deputy Madam Deputy Speaker na mpenta kata rapat kata kaya as kami original na katigro ay kain bayan ayo na kaya tao tiyak ikay tawo sa tiyari ni may lambi timetuan ruamin na nasisya kini kain is may ya kain panada at kaya may kay lambi BC ari tabigyan tiyaw sindi yan ako neperi uwat nga tri kayo uwat nga udmew awayo kaya kana hindi kayo ni Payde, apa yung naging kay, awapun din na ko na pata yung panapa, na nagpukat tao tiyaka, ibigin trinay kit scholarship, yapens na magkakawag ki, payay kayo ni Payde, at kaya nariyan yung nanoya, ibigin tekin ay scholarship. Korap. korap at minita kaya akin na pokan nam sira kita sate Araba, Madam Speaker, apunti karapara pa amunti pas na konti te military ne bugin kaya kante sisira kyari sinang kahit una ba bugin kamatuan ari atain ram sin pana ba scholarship si te busing kan ataupun sisira kana konan si kamata ta te minita ti tiradi kain pairi ari to ina mata ta no kuida pas eo na eri kina bota rap korap at sate kaya kakin na te minita Korapate Deputy Madam Speaker, rapate sa di may lambi bukan na sila ko wera ko tienda kay pwede kaya nariyan din na at ay kain manapun na arun na piyaka koroy at ay kilibas pugin release na mata kanaya create sa di pa ya ko na narangay kay putan pun di ko what page to pa yun mga na yar ya ko na ko na rabis ko na katawray na ko ina ganante ya tawray pa na tawray nori ay kay na rabis sarap korap at minita wakan nam sira kita kawantay te sate Araba, Madam Speaker, ngarbati te military ne bugin kaya kante sira kyari ako ba ti bugin ta nora kinta tinan requirements kita tinangan kain pair ayapun data ki military nori terakan ati taw mapuntuan ang kuar ngayapun ti tapi kayo ayapun santa pagagina bantay kanok ko huwa patuwa na bai ti kain pair kana tanaro na ba punti matona ta kain pair ayo are ka kaginagi pa ate nagi to na sin pa na bai me kay rambi na rin doi itarawan apply punti publishing kana kuna ngora ki jain ayo na re ananga iti opportunity na pun apply may rambi taron na sana ban ngora kintai kanok
esan kau pa kiti tinga tipu kayu na ko ya na sinpana pa ke me ka irampi o apply me irampi me BC o busmaya kina ben scholarship ngato japun kai sa kayu ora pa kana ngaya na pa na tungna te kain pairi ari atein na pa na pa ke me kai I resin pa na pa ke me kai irampi pa na apply me na apply apa tu si ya me na ti minita ti kain na tan baur kita kena metau tiak antara angki na ora ki day na yo nariana ki opportunity rate pa na apply pun mai ya mai BC pare pun kanga tumana na ko mai ginna pati te kapene mane aburan te kanto ko iterana kar Korabate sate kaya kana temeta tayo. Korabate tibiti Madam Speaker ay rapat sa di may lambing bukan di kana sek na yota ko wa kate yang kamnare pun ti tengatra treatment sa kokoro no kaya siya ten banat ya kiso yata ya ba ana ko ba ngai siya ya sangkaro no kaya kan para de ito wala mangana ko besa to sa mga karawan no ayo mat kan robis to sa ti akan nek ma ngan nam ne kurinda ana kayo ni de be kai tas ko ran ko ra tent ani kaitra raman temannya di parliament sekolah pemerintah na official ana iki apna den bogia de yo pa yata ya nam emol tanaman ana wa kon mana ko bisin yo de grabe ati sati an man tay ni bogana ay ni man dek no ko aban korabati madam Korabate benita kaperen bukan nam sira kita sate. rara pa Madam Speaker ay pun ti kara para monte pas na konti ti military ni ning rara pa ti tinan ngani bobo ka ti tritak ay rara pa ya pun rita ki meta ti minita kain na tan makur angan ya po ki kin kota ita itera na kwarto ti kain paire met ti requirements on di trai kai pas narap Korabate sate tetayo na ko sira karina arena tabi kaki raun temete sate yerine mente makoro tarawa te ina yeta honorable terieta menikiaki ena ko imte sate Berapa Madam Deputy Speaker dari sisi ini kami ini toh ngai ketanti anda pada ni meuli aku main dari ngakin aku lagi ya ikan tepi apa naun apa lagi ikan terawat dengan tiga orang itu setiap aku untuk ni lumayan sepang mereka kau ke pada orang kata ni ngapain kamu mau kain tepi muka ibu supaya mau setiap itu naik akan mengarik kita sepang itu ada apa yang kan dia kan nausirak di Madam Deputy Speaker yang kau nanti tahu kan nora dia ini karik tarawat ini kita temanna hari ini narasirak ay ayo kakana yai wawa pos ay ka ambulance intari ay kanta ni ngaki roya inarun wo tanga awu melmel Korabate benita bukan nam sira kita mantai tisate berapa Komun Speaker ya nenggalabari kan kaya kate military na kaya kate dokter ako tamu si bukan di terari tesra kaya yang silang tim itu andari kangan busi aron kanga kakayan nangan nangaki ya orang kaya pun nak itu ambulans pari apa nak pulang terani pun tari tim meran itu metode kau kaya pari pun yang kuat kanga det kain terawih dari metin dekau ya work ke akhirnya ke biona pada kangang aro dan tangok ya bos pa esoi nana ko kanga pon tiaya abukin metin ya akhirnya untuk narik pon nak itu bos ya enggak ke pon torai bos me aro anda akhirnya kanga pon te kanga nggak tahu pa pon dari di antara itu tidak tahu ya akhirnya pakai ero tu minit ya buwa ya torai buwa ampres aku warta pun saya sibukin makan tarawih itu pada tahun apa pun pengen anda pengen mereka ya kira ini kan tahu hati betul pengen lagi pentai betul ada pada pun tu bukan tu sudah kini kan hari ini kan aku nak kaya kata di minit ya kali ini ada sabun kasih kau iruna arun karukuan mereka tengah tengah tahun tadi kan rok tahu kan tahun ini tahun Ano ba tayo na pun kapo de tawte ato na menda ato te popo yo te ra ano ba tayo na ina ito po ka pa na ina karikia to te pe to na de tawra to ni ngai de kanga na ko na ko saran horan ba tayo kan taro ito to
hata ke kan pa ya tona anang boka ke ya tauro ite Francis dai no itar era Korabate sate kaya kakina mayroon te minita. o era po bukan sila kete sabay busa kay ani atauroi akan sa asan turo ka biya asan ba aray wa busa kay busa buran sa ito ba ko sa no kawagin takangan is sung may taraway tan no kanaro ko buran sa busa kay bus ay kamburan sa kay o arangin bubra o pa inano na stavo me buste teme jinsi ke to nora ke awari ke ako na konde tawa na ta for example bori ana ko ke ya ri ne sa to antai doctors ako na ben diu mate ke sigi ako na ben nag referral e ngare ben nga kaya ke e mga to kan noki e nga sa ruya ana pa intangira te sa tau te kan India o te to ana pa intangira te the World Bank ana akan te nangia tawas ka tau tau te mon ko tan te ri ke abu ana ro ko sai kai tawana sila ro ne ka skoi Christmas ta bueran tawana ne sugui kiri basigai arun taran bo sai kai ana subin maguri me marin ako na manang ante open sea ete ke pana ete ke magin ete ke re o to mo ata tu me yaki nukina e ma kanga ito e na korre mo ata tu me ero kon damo ni kaben sina ka kaya ta kapin na pun kain no ni betul amat ya pun ye na be mo ni kapin o na kuru o men o ta ngom tabun kain na na to ako na anto ka kanis pain na no na ito ba kanas taray pain na no na anatara anto me uriki na konti emergency yang kai all at once sagisi pain de pain na oraki ma de pain buraw na pa apon garaw te kana au busina e pun na naro na busina au yine ba mga pusin na tira pa yon sagi pega ga stete nga yo to pega wori ke te mura sa na tae ina busto ate abui ke te no bui ena pun na naro na ai ita ko yo ngana bus ite ke makin ai mga raida ki no butai tari ai mga busina ko ya ke te gero re ko na be pana ronda ba kana ren diraina te jaron na ina Christmas ta buwan diraina na ko kantun mga nako apa ake kaya enora jai o terari be sira ku kure ai mon to wata na ro ai ena ro ram pren se ga wai ga sagara pa India o the World Bank Korabate minita pokan am srek ta wantai te sate. Koraba da ko mes speak ako erang dawate ana kaya te minute ako kaya Serion mereka ngai kata ngai pai pun itu foto pose aku ni kena itu ai pun kai pun kena ampan sangat nak kono sekarang para tahu sagi si taruh itu yari atau ya mana mereka pada hatu pakiri kaki biasa kena roke sekarang para nonor itu lari te bila tawari apa nong laki kai nama kor kia mana ya sangat ngai ya nonon dikir sa kata kira tu bila dalam nona anak tapun makor ya pu mana ngai nona elap singa yang Korabate sate kaya kana mayroon te minita ko rin rabade bukan isa bayar ako ena kira ro me tarawa ida bare pun ite betu wana kan ta kana ye ore ke musina bade mesika sira kara bara bade ni buka kai asna pun ngata yen ka bunga na ro ino kon nare ana ka system marin ana kai no ya ana kai no na ka bin da pun basaron pain pora wa kai tinsin na ba bubura ta na pun kai no na bade tinsin ya gina na be pa mungkin darwani sin asal bara ya bosa kai de se bara kara pa o bota kin ko ma kamen baro ngai man ro baro ngai ran bosa kai ya wa to ana de posin de meru aran na de posin de meru ngai ana tarate ha giri bes ni kai angkan nere are do ana to ban de meru ena ran ko ni garawan to baron de meru de itera menu ayare anagiri rama kan kiribes ngai arunde kawaran na me tai ayure me to na tenga re konan ka wore ke arunde mamanangan te ana ka pere mane to buta kin ko ai bugin do refero amana ai na ba ai na sim ri ngai ara medico sim mane ka nga sa ka te no kana ai na na ka wari on na ba ako na ben bus de bosa yo
Awa bene ni kanoya, ma ya boy norek. Akanga ya no tabtu me ya ke bibis, asani karo tabtu me ya. Ama kai no kono to kai te agan. Ama ga ma ro di tere me ang ya res kara por boyo le bakan ya. Kai ni sina bakan bokan dare tabuaran de raina. Kawri ya kan ng ngorek ero ko na de bos ay kan dun. Ya res nang kara por pari kita sa pun kawata ori de. Takara por pari kina ko ya ratan bokay kai. India, tau te akan India the World Bank. Ai rara ba dis because ngayan. Kaya mandawa te sati kaya kanara siragi. Senakon kanara siragari mina yon tu tapepa ni nampana onupi meawa na tapeka kiron te sati. Eri ni temenda may tapitowe miyang honorable tabirandang Simeon. Enako yung te sati. Kalau pada kita speaker lain, ayon tak akan usir ke nampak na unupi mau untuk tapi apa itu bongai. Tapi ni yang wagi katen tu kalau kisua di science di Maungatabu College. Ada ita betul ni. Kalau nanti ya kau temini tarik tapi na, teriri nekak kayu. Kalau speaker lain. Kalau temini tak, enak ya kayu irong te minita bukin te botakin makuri bukin te reire para pure ya amero punya fora te ayora na kaya haki te minita bukin te botaki ni makuri bukin te reire honorable ruate kita kayara enak ko yung teminita. Koraba, Madam Speaker, wayo na kaya kita utek. Ikay tawad sa tiyari ni temen na may tipto miyang na sila kaya kawag. Wayo na kaya kita utek. Kita yay ay wak uputag ng makuri. Ikameta pa yakatiyan to karagisu and science. Kita form 7 science Maungatabu College. Koraba teminita. Bukan nam select sati temantai. Ay kalau pada temini tarik tapi na teriri nekak kan usir ke iyo. Nakawali ke usir ke nakunti sati ya nakunti temini tak karinek. Nangkan naki tauroi. Wakinan kuragi suwa science Maungatabu College. Jadi ke ay mai wabi mana mau tayak. Kaya kana mayroong teminita. Koraba, Madam Deputy Speaker, arapat sa tiya kalinya kami tipto miyang bukan na sila kaya ngay pri nukawang dek na nakon sa tiya karaw tiya ka ba yung inagtaw roy ng mantiam may. Tapos takanura takawang tiam yan tawon po kaya na beta yan ngay tigrikan na matira te issue yan tira takatiti ya roy yan Maungatabu College. Koraba teminita. Bukan nam sila kiri-kiri sati. Ay karaba te militar te ada SNK kayu te speaker lain ay kan kawani ke usir kina koin nan ta kawuan tem wotang awu menawa ana taurai kura tua sat te militar ngayan Enak ko yung kaya kana teminita. Koraba te Tibiti Madam Speaker, arapat sa tiya kalinya kami tipto miyang bukari ka sila kayo ay ngapon takanta niya nga pas na kaya nakakuhakin na ni karawa ka na ang waratay kita takawan tiyam yan kanal na parang karawa pa kami yan bukin as punori area na muakin na kayo ang ayas katir ka kaya ang anak na kuha as karawa tiya ka ba tayo kita kita mantim sa katiyan kandin makuri na kung takawan tiyam na kung narais arko na erap Koraba teminita. Kabianin bukan nam sila kita sati. Karapari kita minitan kan roy iyo alang nisa kaya takin nate speaker lain as karapayo te nakoy te karo masibo kaya lang ningay na nan data nako ayeri na siya nakino ko may nakon king sauce may TBS kinakier abos mo yon taptuan yan pare tabi college sa sili
tahu na ini kilibas may tapunan karo ko tapunan elang in bonga na tiri ayo pa kamay tari kita the place kita tapu ali an area kina kiai atay kilibas kana anamang kabuta para kilibas na kontay mapong ay kay mai ngayar timin ta ko nek na tawo kam ta sa sigun karo ko tayo na ebene o bukan na usir sibikan na ina krop kaya ana te temineta Rabate, tibiti Madam Speaker, rabate sa di makapilan bukan na siya ko ay ayapon nung tan maguri sa usira maguri ba sa katay na nukour kentak tenar ko ko tim na penasa native from 7 the David Courage ataw ay puntra te dari kinna yo are yatag dari yo na teng sa ti bar pundiring kitra me ya kana tan me ye tuan ni bukan nara rapat cit yang kapan mana menteri yang pura nara anak kapan mana teri ya yo mangai ya re mabu kene tanna buto ka kapan mana anda kira sisa kau anda kapan mana ibu education apa yang anda yang orang itu lah tempuh tu kan dia tiap kau cerap korapate temineta sana kon kana rasira karing mina reta baka kironte temeda de sate mi taraw te inayeta ya karinya ke honorable terieta memenikiaki ena ko imte sate Lo pergi de como speaker ayo ko sirak yain makinan de kabubu ya rang indak amene kura yon na pera kilipes ke apun ko na pene kare ke terawata kura kai awai takanga no ko yara potan no me dari kin daron tera be meu yegi nak pante ko jita uta ka karo yon takanga ngai aterang tera anga na katoro ino kon kanga nga ke na konan dikiman dakan de kabubu na kon na pera kilipes korapate sate ena ke akam sira kironte presidency arine his excellency tanis mamau ena ko imte presidency The speaker korine ayo ka kana nesira kita manna na sete tarawati na yeta ka dinek ite mato awabis ni ka ke be ma no bis no ko tauta rapatani bubu kai ka ko ni makuri kai taran na urupai kanwan pong ai ka akakokor ni ko tak na kanganga ai ka anako nandeke mandakan taka bubu nara Kiribati development plan at a national adaptation plan at a tauta ka katiri kawai ai kaskona ni makuri ni kokoroi ni kokora korai ibu kini kataura na kone kanganga man pipsaki ni kanwan pong ade eponi deke na ba makanganga ai ka deke mandakan taka bubu Ada pa Madam Speaker. korapate presidency wan po kan dam sira kite sate Berapa over speaker kalau pada itu presidency na kaya ka ya kalau pada kin kami tuan dari pun ya pun ini kawan na berun habis presidency pa pun ini kangang ya kin ini kita kami kangang ada kita kini ngaron pong aku sini kita kayo pada kangang ane air kita kami kita kini ngaron pong atau ya pusin tari itu awak kami tiap kini kita buina kita belum nyawan jadi nak itu ko pa kangan kita yari itu buat nama tak ya kita mentara ya pa ina pun di kini nak itu ko kita yo sa ina makin nak buat nama tak pun makin apun kain orang tak kapope ya pun tu tak kapope ini mengai jadi ngai kan tarawih tak ni ada pawas mukor kira ini mau market pada apun mau mana kan bagian antri ini kan nggak tahu pokoknya kain peina peina tetap tahu ya atau an iPhone nanya betul kan bobo kan phone ya pai ini betul ya ni ini betul komen ya kan itu yang bobo kan ya pai kain tarawih itu sering tarawih ada ya pun dah tarun makurian na pa lagi pada apun kapope kan apun pokan de siraki naron na dagan de presidency ane pun ati betul andari makuri me rapatan pun ana rapatan de taute ka to rapatan mesin rapatan de pakau ya tira roin kai kan ati pun te tara pun ye ko wana ba ya pun daka de kapope ngai yo na te betul to tira atane Era bate bukan sirak ya
ay punta ka nga tabang akin John Nap o ande kanga yaki konan kakiwe yak pare ponei te pipita kan non bong ay punta ka nga kaya kanga si yang ko itira na re enai ina ko kiribas pun kanga si tuwa na itu ay tauta kan kau ko wan apa si pipita kin kan non bong takan te kabubwe takan te ana urupai te Tiang me te yabus akan nya ka stay me tonda ndi ka kanuan kai te papai ka te development plan ai kanuan ai kang esan wa kina bai yari na beto wana kang tera te asun te ki policy area to wana protecting and managing our environment strengthening resilience ke an yari bai na kai bai te kang nanona senang paparong ay di ki aron ka ubayra ki ay ka ako nan dota kin pipita kin kan wan pong an ka ti meto ka nga ara ko na pai ngai ay ka in ki bes bukin ka itaram nai kai ngayari arin pa kan wan na babai bukin babai saksi ti ki bes development plan na ron nai ta kin na pa ay ti ka nga ti adaptation plans ki ara ko na anda mga kakayang nipita te meura ni kai tarai kangangan te bitakin kan wan buong are irianak me ta kabubwe rakan ta kabubwe rakan nata kanga yabusintari akan kan ne ka ari ko pakanganga era bat sa tina na strake na ti me to tauta kan dita mera patan jonna ayara watang kai buka ka ari ke na kon kiri pasarang wata project asag si tadi ngai tera mati cakapu apa nendosi tenan sekte sai ka kokor tin jon norak arawatan bana kari kira ke jon norak kai tera api ta kin kanon pong te tere ke te tenan kamokuri ayari pun dosi tenan sekte sen kapan ya skai tawate anasek te sati pa mga pun kauringira ai te cakanga ngai bukiran kapan saksi te tau te kama bukina na ba kaunsi na pota kin ya kares ayara kanganga sakata yang kai ni kari ke pai na rapatai ka kokoro ni kata yan to perai kakayang ake na kapipitya sakanga man pipitakin kanon po rapate Madam Speaker. Korabat Presidents, bukan nam sirak sakawantay tesate. Korabat de de presença na boca ao ser aqui kata peno ko to na to te kanga sta ko kanga e puni kire ke me to la kan de kabu tangiran tiran to mo ada ko ngana to ya ki directly rari affect to de go talents to de kabu apana idas are ngana ya pun ko ko ta kabu to ame de pun tangiran tiran ki to pa de bedai satu ko pa apun nomu are ngania kire ke ngai ni mara pa are pun kara ko ya pun kara ko na me ita ko pa ni khater itaro ida ya arawata ke kasika ki mente ta erang do ta musi erang kara ta pun pe kan inti usi kai bar ari ngai ko was ngai ta tantis pun me kai ki takati irang tiran nari ari pe kini pu an ta makensi yo ito mai ye erang do ta takati ki dan dinan tiran ay kita utiran ye ya nakatipe na ko ayo pa ana ki yon pa naruan na rete ani the national adaptation program ye manen kai to ki peran tiran te ko ako pa apon na kito seta ye to project ani yon ko ina maki nangan ni yon da ki ato ni ngai pare e kai no to ametan darin tangi da na singa yon ela pa Korabat sate kaya kana mayroong te Presidency ako rin era pati bukan di sira ka ti teran pun nan ti wana ti tera emon pai eta priority na pe ro tau ta es pare wakin kai yon tatara pare pun nangin ti poto no me tera ka yon me buita ka tua me ka yon ta ya ta pun nan ni ke ikperak saki ka pe ti bubu na kon abu makoro dia pun tan na ko bai ya abu makoro ai ka abun dotak ti ya makoro as pun ta kina na betuan anak anga tes makura nos
ke area makoro ye ya ke apun nang dota ki ka kayak ke ye ina para makoro sage ya kanga ngaceran ke pa harang kakarau kai de kin mai ceran ma ya kanga kan tangiran di storage ke ka wakinan ceran na ane sika ko wa ba ceran pun jo ini kanga skata inga ni kipari sakisin ntararua ya manipai ka anam kai na skata ina ban karini tenan misin na ke noni te ceran no kon tari no kon ceran an kata yana banda ntara ana bate te kanga atas sosi siri kai ka kanga akonan nanga anaki meitari ke mente tenang narun misin na ka akonan na ban kapongan ha ma san do na kanga ngatiran na dapat tau ta ka ben na kai ni bai askai tau ru ya tani po ka bai chu na te tera ran kora kora te po ka ye na kon te tau ta ai rabate po kan disra Honorable President, Kapitan bukan amsrak tesati. Kolaborik di Madam Deputy Speaker, rabate di presenza. Yo quando oggi ko terari, ale pando ta na enek tek terari te do di ani rig meta ka bo na oggi ko kita kan teran. Ako ang do to pwede ka te mana pa yapon nation I hope that te do te apun makuri ayo pa yapon nang nation ay do pa de pa ir pa. Irian dari, tako ye amakura na apun na kilo taki. Ay nada da to bare ngai kan iro na osi wari ka. Dari anda to akan yang ande ke do to bu bote bita ene ke ngande tiran nari epun safe bugin to moi. Ay pun naki erang tari kana bata pare me ka ye. To kare nganda ke pun naki boya. Atau ake akara ko ya ta mane pa pun nai pun nagina tini kara-kara ino to dia usau dari ragi ni kangane pero ndes ni roi ya rinta ko pato to pone mena ya pun agent ayo pa tau te ka pun makuri an ragi ni agent ngana lo basang ya kanga bangor to ko e pun ta kanga ilu ya makuro ka mais ni ai to pa te to pone ngene ngana bisa ite to te ka mande bata ya rinta ko se to pa ya pun nomo ayo wala ida man te ka ri ya are pun ya kita to pone to pa ni dai ragi tangrian ko nare ko na ye long effect no ko merungin de ate ke mun ta ta uteran ya ka kare ke teran ya pun isak akan aki rota ke ngai to rota ke mina pa pun hani min derari aki tang teran yang ngana ke pun se bu derari te mo ki ako wa ngi te mena ka ya wa ka puro ko ta yandari ya ko na se ko na ke te pe no ro ka puro teran pada mun ta busi ke ta ta te mena re ya te to te ka pun dare pa chins ma pun ka wo to ri kana ya pun e yer kuli ri ke yu pa pun era ngi ne chun na re tangiran teran ya pura president Korapate desati kaya kana te President. Erapati pokan disra ka banan si sky tawan na ron na ram kangati taranti tangiranti bubuka na inatavirik en katanya di kano korak ana ano kono pa iti tauta kano ko ye sky taw bare mun sagi si tauta ka konon karawais sky taw ru yaratan angati buak pati teran ipun mo ni pa ina pa iroi ngayari ane sistema tonda nika kai taw ne pano ko yatan ngati buak me era patay kan iroro ata kan kauding ta pataben te tauta ka jongora na kon ta kan kauding ata kan kanga ngayon te pe rota ron te meu senati metonda na ni bubuk na ko ye an katay pa enamo ni pa ti po kon tapen te tauta era pati po kan sira Korapate President agorini arasira karimina ina te peka ki ron te mena te sati erine mente me makoro ya te ptowe mia ay honorable te Pirandang Simeon una ko im te sati Speaker nei tapon tai bobutu mo ro betora tai mo tinga po ngai madam speaker na yo kan ka kan ta kan no srek ya nambana onu bi no no do the paper e kona te tau ta kan karika gas plants ali tirkiai itap to we na pamangan te CBBL ali beso bayangan ni buburadik men kona ni busmai
Kona ia tāna kawa, ai mai siriki, ibukin te yoki ni bai, puni yon te apmakor, ai te tuwe meang, on ita kin meang, taro, ero. Koraba te satei, ena kaya kakam siraki raun te minta, ibukin te pota kin nakawa, ako pain nara merawa, on rapori panatake siwaw, ena kaya te minita. Koraba te piti Madam Speaker o yo te kakan, ana siraki te, ma satei kaliniaki me te tuwe meang. The speaker already, you already call what the Maneaba you by Yay and a bad CBPL. We can get up a band. Digiterita ki ma abmokor. Yon kaungakin karuanti to go on a yon tarao. I timato and mokuriak. Ayo, they take him at the councillor, the Tuya. Koraba, the very Madam Speaker. Koraba te minita, wakandam siraki te mantai te satei. Ai karaba ko te minita nam kaya kaya isak. Pokan kan sila patawan ningay ay nakuro nanon na iyo. Speaker na yun. Tahan na kala kita utana. May na imang kanakorik. Ti ikasko na kong te minita. Ndai ikana kong kiyamon wakinaki. Ti kilibas fish limited na ipeso. Ay ang oy karaba ban. Ayoko na atahan ako mayon na makuro. Ay kami nisan kuntarawa. Tukonan ka po na ko'y kunaya. Tayo ningi me. Yan ako na anumutag na ko tarawa. Pana nakamay tayo yoki ni bay. Nakapensan nakaw bay. At ito. Ito ay nang persin ko na kuro bukin na iyo. Ito yap mo ko lagi amination kung tarawa. At awayo ito ko na. Angan na iyo ti speaker na ini. Hindi ko na ni bukia. Ara tahan na ko. Mentitra mayak. Gaya ba wipon na pabak. Ako na nakapurak das plan dari itinigay. Pangan sto na kin ke usmayen dayin ingim ya akin ako na mauutang ako taraw anta kayo mo gari angko pa nakarikek at collection beso pa na uta ti kayo makamaitan alin ako na yokin pa iya KFL nako abansan ko speaker na yun yari nabuset te minita kalinek pa ako wa yete tek na nangka hindi radio pa nang karikek ni tapto meang pa mangan si PPL. Ako na, kabay siya kayo, speaker na yun, tayo. Koraba te satei, pokan nam, kaya kagin nam anastrek te satei tayo te minita. Koraba, Deputy Madam Speaker, araba te pokan te sirak. Eko, sito ba, si Bora niyo, the country area, san tapigeti, sa tiya kalinya kita malam betul betul yang. Ada di ali itu orang CPP yang enggak indah ali nuagi mah the council tu yang itu apa yang mana kaya kan nasim the CPP yang lesan kalau yang no tu yang ikat bu ambil rolo yang the council yang the karap ban tu anak di terus kami itu rolo yang tu yang atau bagian apa cerarun di anak-anak cerarun nuagi kini pai yon ti tirayo meren ti CPPL mati ti council ti tuam ya ko sporo ina ben yon ti kandri ngare era ali abun dia ngar ko ke reiga no ti magdi sinan stara magdi yon taro ya pun yon ba mai sinti ke yon taro ayer itu pa ti kawai aga kawa meren interag trakin ti magdi sinan ko skara pa ana kammo ko yona makur ko ti CPPL ino na natin wakin montay pa ibu kita tahu roki ada bodoh nama saya yon kakawakin ada quality gitu temaru antik ayat na kata ia mau ngai ini bari magi teh kayak jadi maser inau na konur ko asal bangkai ndoro de saya na korap Koraba te minita, pokan nam siraki takawantai te satei. Koraba, speaker na yun. Ay karaba, timinita di. Nangarin kamata di kerun. Ay katarata na kung tayo kanarok. Ngayon tayo ito man nga isang karwagin na kung nawag mo ko. Sky tawan. Speaker na yun. As ka nga, puta kinong maguri pa. Inaki
katua ayo mena na kamakuri apa yang kona nukoro bukin ayo bukin kapaya ya ala pota namat mako wa ngai ra kan kidibas ane kau pai da tik ate tuna ai amona ngir ka mai sinan ta bata do speaker nei ya ni toba sna kau nga te minita pa ina ki kasuku ai kai pa rongo kena ana suku yon te file yon te computer ke te laptop mana mo kuriat ana nora ki te kanwaya no sina kon te tiriki apu ayangan kona dita ki te mea wayo ya ara bota namat as kau nga pa na nakapena ko orang ngai kan te yang busumaya ayo ibuki akain arab mo ko ibuki na ba mo ko ana kan mangai da madam speaker pare subura di kina koi ay bura di arab mo ko busumaya ayo ibuki kapayen to saksi ngai da mati tala meki speaker ni ay rapa te Korabate sate kaya kagina may roon minita. Ko era pati te pokon di selek ko di to ba no na isa tagi na siboro ni ya ma te sa dia ka ni to ba ayo era pati te ko ngau se ko sna ka ayo asna ki pedi ang kai no te ta te ai mai ayo te pedi ma speak ni no na tagi na sa lo kai ni ki para ayo Karong si ay si dia ron na pa ni ka isna no wa ki no ko ko ba ti deputy madam speaker ko kan ni ba na ibubok han ko ba te benita kaben bukan nam strak te sate madam speaker ada lagi sa ta ki no pun ta karawara ba ta kai ta wa ta ko ngomari ki no kon te minita ka rin pa na ena karina tiang ano wa kina ayo bayang nora kite mina tamaro no ya rapoto na te ya ay kinani mangai speaker nei sate sa rasina Yes, yon tara wit harap. Koraba sate ena kaya kakam siraki iroon te minita nte potaki ni makuri bukin terei hanra po ruateki takayara ena kayo te minita Koraba, madam deputy speaker. Ikai tawat sa di arin na teman na may tarawayita na nasisilak ayo kaya kan. Ito ay wag ko po tagin makuri pero nga kami tapay yon katiyakin JSS bukin asmakurun tarawayita. Koraba te minita bukan nam siraki te sate Urba almost ayabusi kandara aras makuro ikay ukantani ko ba orang sa tigi apo nora na pediyan na yu ana ko landari bon nora kidiyan de katiyan derari te Jesus ki tawona ako are tabun de dunia ki narod na ana botan namin de e ngai ra sunya ki na payo basta pataro tarang po ke atau yai okoron asbosi yai payo ngana de ponuros ibukia asmakuro tako yai amakura ke apon nangin bukura ke atau ada CSS na iyo harus pun silangin kami na ibuki Deputy speaker apa sadia karileg met tarawat tinay ito na bukan na sekay de epon men kami tapay iyo to kuwas kating kakayangan kapil maka sen payangan wat ari mina punten kay tuwan ta kanga ari per ay kayo aras mokoroy kayo 3D yang te pewa kasan diyo to tuwan na mangkana no extended to primary school no konti GSS Tari mongko kiri kawa yeri kelas 7, 6, 7, 8, 9 nokon as mokorori. Araw tangkay akan yung tapuwa nga sa katanya kamay na me. Kay sa mga rokon na iyo to sa mga kating kakayangan ng kayingi kay ba to sa bundian wag nokon na iyo. Ano di katot ng tami kay yung sang study online, learning online. To sa nga to sa karo dira. Tiya yung mo nori internet. Taway kayo to seorang kan wag nari min nari pun sitimen na sarili umenten men amen na bayon dra tintan tawari ni na bate ka amen tu bot ngasi am diyo metai sa kuna no man diyo bara rimon nari dra tintan ngayon ka po wag sa makatin kay ini may kay pangangkan na kami na mero yang an na kami na bibito ka kami na base na kun kay ma sa pun wag mo na man tami ya kin kay
Kora pati minita. Bukan di kam strek te sati. Korap tawa iyo ari ibon kapenya na veterari. Ang abukan na au sirek ko era pati timinita punti education na ko ari ibon buwa ka terari. Ta kono korawan na pati to pay tiniri ni kanis meron tinda peregarang in meana ko iga awa asmo koro yo apun dewane betu puto no metai yor na kisi ti tarawid ara asna kasu ko inon 20 minutos na tan bakuri ta kaben ta mero age or da kana ro pai ina suno ko pat khas yang pura ki yare apun te investment emeteroi bukin terari ang karakande ki ayatay pai ayona pa yawana yara bota bata pa sora ni bonandi bata bota na bata yarari ipay siyaro tirigida ki kura erap Kora pasati kaya kaki nari kita minita korene. te ora ba te tibiti matam speak ora te sati ma pren bo kan sta ka yang kasukoi ro pa kan mangkon rawa te wa ke bo sati an ka yang pun ka pi ma kha ta ba ye yang na ntuk musina ba kuna na antuk itong ye ayo kai ka mga tabi utawa na po ara nakatokong unta ba ye an muskal ba kunan ta ba ye Kamera over the supplementary. Yep. The one ari. Kaya yang ani ko te sati te lidan ta gaitara korene ana bo te si ria ambon bukin te kabenian bo kana rastra kita sati. Koraba te speaker. Ko speaker kain de taye. Takatakan na kain kata kay pon. Sa resi mo panan kami aurion katikiroy ko. Asnang kamomo kay ko kata-kata kain kaira rawakin te ngapunge yante te tawano way ikan karina te tuwana ang kapeniana ana bukan na strict sa te ya karinek may taraw ida te men ay karapang kay kariya pan na kapunga na kapeniana na strict itakuban te Maneaba ni Maungatabu ana ko ay punya yap makurari sen kapeniang ko te tawte ka pa ina taray bukin Katiandi kita kawangan te ses ay sikan mga kauringon mga bubusi pa gaya makuria ite te minita ya kina mamani nga te akan apera ya be meme nga yana be towana erang kainan no nabe hibukin nananam nabe takawai kia te JSS ni tayai korabate speak korabate sati ya kana wari kaya kana nakon te minita karinya te korabate te dibiti matam speak korabate sadi ya meme ng pokan na sila dana sadi menabe meme adoy pun tayo ko epa kan usra tau kaya kate pun sarang ni bangwa troita ma mokro akya pun tagi nga pa kay ngai pun nanano tutuan mokro ni kay bare sa si troita bare araw na mokro ka remote ke iya ko sa ko man nga ta kan meme ngai ko man ta kan meme tayo ko bare yang tatangit sa tiya putun ni meme korap korapati te minita kay tarara tay ya ay pun sini te minis eitira te pime ayari te daya yo sa karoko monto kina te srak me kaya kaya te daya sana kon nara katawano ay te daya yo ya kamusrawa mat yaus sa mga tira ki njawa kakang kamrap